kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele Lakhona kunezitori ezithu engifuna ukubuza zona. Yeah. Kunomalume wami mina mangikhula ngikhule vele sike ligqirha sithi igqirha. Yeah. Senyanga. Sike inyanga. Mangithola ukuthola umalume wami uzalwa no-lady, uyi-last born kabo-lady. Kuthiwa wathwasa phi emanzini. But wophumela phi ehlathini. Into engiyithola ngabantu abadala bakhona njengamanje. Mangithola sakhe. Okay. Sokuqala leso. Yeah. Ukuthi ndithi ngingekho. Yeah. But ngathola istory njalo ukuthi nje uthwasa wakhe lokho. 2 okay. Labe ngisonda khona. Ngikhona ku-service umuntu efakaza yenziwe imisebenzi ethize. Lo muntu uthi umfana ngisho iphila emanzini. Kodwa lo muntu lo wesebenza emanzini engangiphansi kwakhe leso sikhathi leso. Lo mfana waphuma ngaleso sikhathi lo mfana uyokhuluma leso story ukuthi uyiphila phansi kwamanzi kuyaphilwa nje njengoba kuphilwa la emhlabeni into le. So ngifuna ukuthola ukuthi ukushaywa okanye ithi stories zakho. Manake Hadebe siney'nkanyezi ezihlukahlukene. Njengoba siney'nkanyezi nje ezihlukahlukene, sino cancer, sino Sagittarius, sino Aries kanjalo. Uyaza ngithi ukuthi o cancer o Aries obani ama group la abantu noma zigaba zikamoya lezo. Zigaba zikamoya ama group inhlobo zabantu. Uma ngisho njalo ngizama ukuqaqela lapha siyaya lapha neziphendulweni zembuzo yakho. Ngizama ukucacisela ukuthi kunabantu abaphiwe onke lama star sign. Abaphiwe onke lama star sign. Kanjani na? Uthola ukuthi umuntu uphiwe 4 elements. Mayiphiwe 4 elements onke lama star sign nga3 ayangena kuma 4 elements. Kodwa akaphiwanga ama star sign as such ukuthi nje uyanikwa ukuthi wena uyokwelapha ngama star signs. Akanikwanga kodwa anikwe ama elements. Vele kuyaziwa ama elements anani anayo yonke lezi inhlobo zala ma star sign. Ufana nani? Ufana nomuntu okuthiwa uphiwe imimoya yonke noma uphiwe umhlaba uhlangene. Umhlaba uhlangene imbali u7. Angithi uyabona imbali u7 okusho ukuthi athi lo muntu wena unemoya yonke. Mayethi unemoya yonke imoya emngaka u7. Uma ethi unemoya u7 usho ukuthi unothingo nani nenkosazana. Okusho ukuthi unomuntu wesilisa ophila kuwe, ingilozi yomuntu wesilisa ephila kuwe eyokwelapha zonke izinto eziza nomoya womuntwana. Unomoya womuntu wesifazane noma unengilozi yomuntu wesifazane ephila kuwe eyokwelapha zonke izinto eziza nani? Okay ke. Uthunga lenkosazana lo. Bese kuzobuya kuzoba yilabo abantu abambathwa zilwane ngokwehluka kwazo. Umuzi umuntu ethi mina ngiphupha inkanyama. Umzwethu umuntu mina ngiphupha inkosazana. Umzwethu umuntu ngiphupha inkosana yamanzi. Umzwethu umuntu ngiphupha lokuzana ngokwehluka kwazo. Ngokwehluka kwazo lo muntu lo. Okusho ukuthi lo muntu lona once waphupha izinto zelokuzana zenyama noma izinto zemfihlo kamoya njengamahashi angabantu, zinyoka ezingabantu, ofisha abangabantu. Lezo zinto lezo izinto ezi-appeara emoyeni noma ezimukeneka ngokukamoya hayi ngokwenyama. Siphinde sibuyele kube nalabo abantu ababona izinto zabo kuphela. Kuyo le group yalabo bantu ababona izinto zabo kuphela. Mangifika lapha emanzini ngibona inyoka mina
nina ningayiboni inyoka kodwa ngihamba nani sihamba sonke nibona nina nibona mina inyoka thina siyibona ninjani uyayibona bese iqeda leyo nyoka leyo iziveze ephusheni iziveze ephusheni ukuthi ngoba ububona inyoka nje lapha bengasiyi inyoka bekubani umkhulu wakho bekumkhulu wakho kodwa mina manganitshela ukuthi ngibona inyoka nina ngayiboni niyothini nina kimi uyasangana nomuntu manje ke kuza kanjani ukuthi bazothi abantu bona banemfihlo yamanzi noma banemfihlo yabo basuke benemfihlo yamanzi noma basuke benemfihlo yabo etshengiswa bona okay ke akwesibuye ke size la kunabantu abaphiwe ukukhanda ikhanda mina wami ubaba wayebonga amakhosi ubaba wami wayebonga amakhosi eyimbongi ebonga amakhosi noma eyinyosi ngendlela engicanga ukuthi leli gama liyasebenzisana imbongi nani nenyosi ebonga amakhosi ubaba mina ngikwazi ukubonga amakhosi okusho ukuthi kwakuyisipho sikabani ubaba wayelapha izilwane ekhuluma nesilwane sizwe mina ngikwazi ukwelapha izilwane belapha abantu mina ngikwazi ukukhulula ngikwazi ukukhuleka yena lento ayeyenza yokuvuka avuke nezibongo zamakhosi azisho njengoba zinjalo ngoba ubaba bengakwazi ukubhala bengafundile wayebhala phi lezi bongo ngoba wayephiwe ukuthi lokuzana uyohaya amakhosi yena uyabona mina ngiphiwe ukukhuleka ukuthi akufane nokhaya kodwa mina ngihaya amakhosi ani omoya okungabakhululi abazokwelapha ngokuka moya siphiwe into ethi mayifane kodwa engasebenzi ngendlela efanayo ukuthi ithinte enkosini ithinte amakhosini yonke ngoba umkhululi inkosi le umuntu okwazi ukukhulula abantu abanjani futhi nayo inyosi ababophekile nayo inyosi ngoba iphuma inkosi nayo inyosi menihaye ikhululeni inkosi anginayibona so manje uma ngisho kanjalo unabantu abayinzalo yasemanzini unabantu abayinzalo yasesidakeni kunabantu abayinzalo yasemoyeni kunabantu abayinzalo yasemlilweni kunabantu abayinzalo yaseyihlahleni kuyenzeka ke uphiwe amanzi nezihlahla kuyenzeka uphiwe amanzi nomoya nama elements kuyenza uphiwa umoya nomlilo uyayibona okusho ukuthi mawuphiwa umoya nomlilo wena uyisilwi uyokhanda ikhali wena uyokwazi ukukhanda ikhali noma ungeke ulwe wena straight kodwa uyokhanda ikhali eziyokwazi ukuthi isetshenziswe abantu abakwazi ukulwa so manje uma wena uzozalwa umuntu bese uthi wena wahamba wayohlala emanzini kodwa uzalwa umuntu bese uthi wena uyohlala emanzini okusho ukuthi wena awuzalwa umuntu kuboleka isibeletho sikama wakho wena kahle kahle ngwakho ngoba umbulelwa izinto zakuphi zasemanzini uqedileke ngoba mawungathi lo muntu lowo akakutshene izinto ayibonayo lapha emanzini uzokutshela izinto umuntu kamoya ophiwa amanzi nomoya akwazi ukuyibona angazi noma ngithola akwazi ukuthi enze njani ayibone nayo okusho ukuthi yena akasiyo la kodwa yebo kodwa wazalwa umuntu ngokwenyama kodwa umoya wakhe usuka emanzini unjalo siphinde sibuye ke size la ukuthi abantu abathu asemanzini isikhathi esiningi amaXhosa abantu abaqhamuka nezitori zabantu abathu asephi emanzini obani amaXhosa ngoba amaXhosa angawasemanzini awasemaxhaphosini ingakho umoya wabo yonke into eyikhulumayo ingeyabo emanzini suqedile angazi noma uphendulekile angazi noma uphendulekile uthe wena kunomuntu okuthiwa wahlala lapha benikhonza khona okuthiwa wahamba uhlala
emanzini yebo uzohamba uyohlala emanzini ngendlela yakhe yedwa njengoba ngishilo ngathi mina ngikwazi ukubona into engingayiboni mina imfihlo yakhe yebo nositshaba hamba abona into aboniswa into noma atshelwe ngento angazi Nkosi yami angazi ukuthi ungangizwa kanjani kodwa atshelwe ngento mina engatshelwa yona sifika emanzini sihamba sobabili singabantu bamanzi sobabili masifika lapha emanzini afika atshelwe yena abonisa inkalakala mina ngibonisa inyoko noma ngibonisa ufishi mina angithi izinto esizithola emanzini abonisa inkalakala mina ngibonisa ufishi mase ngiqeda mangifika ekhaya ngitshela ukuthi lo fishi ukuthi nokuthi mina naye atshela ukuthi lenkalakala ukuthi so ngenzeka ukuthi ngibone ifish na ubone ifish but isitshela into ezingafani engafani futhi imfihlo yamanzi suthi imfihlo yami leyo yebo kodwa eyamanzi ukuthi siboniswe ndiyo kodwa satshena amareason kanjani angafani ingakho ke ngithi mina ngiyangibabuze laba bantu abathi bathwa semanzini ukuthi lokhu akushoyo kuyimfihlo yakhe namathonga akhe noma kuyimfihlo yamanzi yini kanti imfihlo yamanzi uma wena uthwa semanzini sibuye lapha ke futhi ukuthi ukhona umuntu ongakhandela abantu izikhali engayiphiwe awukwazi ukhona umuntu ongathwasisa umuntu wasemanzini yena engathwasanga emanzini awukwazi pho manje kuza kanjani ukuthi kuthiwe kunabantu abathwasa emanzini kodwa asinabo abantu abathwasa emanzini abangogobela noma abalokhuzana abelapha abantu njengamanje bathi bona uma uthi wena akekho umuntu wathwasa emanzini ngokwenyama bathi bona kungenzeka ukuthi angazi mina kwakukhona kudala bahamba laba bantu abadala washintsha umoya mabehamba ini abantu abadala kodwa manje bazokutshela ukuthi usekhona umuntu ongathwasa emanzini njengamanje uzothwasiswa ubani emanzini manje khona lo muntu bezoqhamuka athi mina imfihlo yami leyo uzomphikisa kanjani ethi imfihlo yakhe sevavela phela wade bathi hayi imfihlo yami mina ngathwasa emanzini angithi bathi kuwezange wembulelo lo mfihlo leyo angithi sinomoya wamajaji thi abehluleli sinomoya wani wamajaji okuyini abehluleli okusho ukuthi lo muntu lowo owumehluleli uphiwe izipho zonke lo muntu nje owumehluleli uphiwe izipho zonke ngoba umehluleli uyakwazi ukugweba ipresident uyigweba kanjani ipresident ebe ipresident imkhulu inemfihlo yayo na ugweba isigebengu aphinda agweba ipresident lo muntu lo okusho lo muntu unikwe 4 elements zonke lezi zinto ziyaphila kuye ngiyakutheni ke mayizothi imfihlo yakhe thina ngoba sinikwe abehluleli phezulu komzimba wethu kumele akasitshene sizokwazi ukumhlaziyela lento ukuthi yayisho ukuthini uma ehambe emanzini yena ngalendlela lapho uhamba ngayo emanzini sisuke singekho thina kodwa siyakwazi ukubona ekuthuleni ukuthi uhambile wayemanzini ngoba thina amanzi siwaphila uhambile wayemanzini ufike wabona ukuthi nokuthi si approve leyo nto leyo ngani ngomoya ngoba unomoya wani kwamanzi wabehluleli esho ukuthi mopho amanzi ufuneka noma unemfihlo zakho ikhona into ekumele sixhumanise efanayo qedile usawuqedileke ifuke wena umuntu wamanzi unemfihlo yakho ngoba wena uyacathula kushuthi wena awumdingi umcathulisi ngoba lezi zimfihlo ekabani zakho yebo kungani pho uzophupha wena usathwasa ngokukamoya kuphi emanzini bese ubuye ufonela uMazibuko kungani uzofonela uMazibuko ngoba le people liyakudida lena liyakudida kungani lidida umuntu wasemanzini ubuya khona la
Ngoba naye lo muntu othi uhambe ngenyama akwesithi ke wahamba waye emanzini mayifike emanzini wafike njengoba bayaye besho ezinye zezitori bethi ufike wangena emanzini wangabuye omunye waquleka waphuma eseyisidumbu mase simbeka la ngaphandle waqala phansi waphika wavuka base bembuza waseyasho ukuthi ngihambile ngaye endaweni ukuthi ngafica ukuthi lo muntu lo uhambe ngokukamoya kodwa wangena emanzini ngani ngenyama kodwa uhambo lwakhe lukuphi olukamoya ufana nomuntu okuthiwa use ICU ukukhoma yazi ngiyafisa ukuthi sina umuntu othi ke waye emanzini uyazi wani ngisho kanjalo ngoba lo muntu bezothi methi ke waye emanzini ngoba umuntu ngiyacabanga ukuthi umuntu wamanzi ithongo lami lakho liyalinka fanele amanzi kumele bele ndawo ishayisa kulo yebo kodwa wena oyengenyama uzothi mochaza okwenyama sibone ukuthi nokwethongo mina enginako kuyalinkani ngoba phela wena uye ngenyama mina ngazi ngomoya njengoba ngazi ngomoya nje mina wena uye ngenyama yini into oyibonile lapha emanzini then nabani kulelele ngoba bese ngiyakutshela nami ukuthi ngomoya mangihamba mina ngibona 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ngoba phela ayi bafowethu Oyazi into eshayala ukuthi noma ngathi uhamba ngamanzi ngokwenyama uyophefumula kanjani nanzo phela inkinga angithi uzothi uzona samba uzothi mawungena basho kanjalo abaningi bathi mawungena kusube kuphakama lo mnikazi wakho khona wena iyashifta wena mawungena khona ungena ase ngisho wena mkhulu mawungena basho ngithi kusube silaka idlozi umuntu bevuka idlozi angithi uyasuka kuphakame nomuntu bathi mawungena emanzini kusube ungazizwa basho kanjalo mawungena phansi amanzi kusube sekuphakame lo mnikazi wakho khona lo vele kumele ukuthi basalapha mawubuye bese kuphakama wena ke manje uqedileke mawusho njalo wahade bese kuthi onogada ngoba phela sinama security la onogada abagade uhambo lwakho nezinkulumo ozoyikhuluma mawubuya lapha obani bangobani labo so njomonke emanzini abahlaziyi phela angithi wena ungena ungasiboni futhi ungazizwa yeah angithi wena ungena ungasiboni futhi unjani ungazizwa ozokwenza mawusubuye enyameni okusho ukuthi lokho kwasemanzini njengoba ukwenze ungazizwa uzothi mawusubuye emqondweni ungakwazi impilo yakho yeah angithi wena ungena physical wangena ngenyama kuphe emanzini uzazi kanjani pho izinto oyibone lapha uma kuyikuthi bekungasebenzi umoya ngoba phela kumele ubuye uyikhohliwe ngoba wena ubungekho emzimbeni bekuphakame bani lo mnikazi wakho umnikazi okusho ukuthi inyama biyenze njani yona ibifile ngoba mayethi usitshaba uphefumula kanjani okusho ukuthi awusaphefumula ufile ngokwani okwenyama usekusebenzana umoya ikhona into ozoyikhumbula inyama athi ungenzi lutho manje fanele ukuthi yenze umqondo lento ithi phela mawusubuye enyameni ikhumbule inyama ukuthi mina ngihambile ngize ngaba nesikhayi sokuthi la ngoba bekuhlephukana ngadibana noshaka ngokwenyama ngalwa kwaba nento ukuthi ikhonto akwazi wadibana nomuntu la othi abantu basebenza othi wangena emanzini wabanjwa inyoka emanzini ayakekho okwadibana naye akekho engengadibana nabo abebengena emanzini beyiphansi bengazi ukuthi bayokwenzani baphinde baphuma kodwa bekhona uphefumula hayi bengena njengomuntu obhudayo njengomuntu noyiphuma amandla nje ukuthi akwazi ukungena ezibene ezishonayo ashone phansi angena ashone phansi afuna ukuyokwazi ukuthi uzodibana nani phansi uzothintana phansi kodwa mombuza ubengena emncane seyingane lo muntu lo uyambona ukuthi unawo amandla amanzi ayabuya nawo lapha ngalesikhathi bebhukuda ayikayihambe yedwa ezibeni yedwa kodwa angabuyi nento othi lokho zani angabuyi nento ngoba ngisho ukuthi uma kuthiwa uma uyongena emanzini uyaphuma enyameni uyaphuma kuphi enyameni isalibe njani inyama yafa phela uqedile umuntu mayeshona uphumani umphefumulo noma umoya kusale bese yenziwani inyama iyogqitshwa
Okusho ukuthi lo muntu inyama isiyokhanda ihlahla nazo zonke lezi zinto ezizimbiwa phansi. Umoya usuzobuya futhi ngabusha. Uzokwenza uzombatha omunye enye inyama entsha. Ngakuvumeli yazi why ngivumeli because ukunotice ngeke experience uthi uyathandaza ungene kule level ukuthi awusazizwa but uphumile emzimbeni Yebo. uzuthi kunalento xhumana nawe wazi ukuthi kodwa mawuphila manje so right mabe kuzo ukuthi bekwenze njani awusazi yini edala lokho usuku ungekho enyameni usuku uhambe ngani awuyingenyama hayi ngeke uhambe ngenyama ngeke Nkosi yami manje ngikhuluma zibuko mangangena la ngithi ngibuye emanzini ngokwenyama uzongiphikisa angeke ngizokuphikisa kodwa ngizolalela umoya ukuthi uthini ngawe uyaya vele emanzini ngenyama hey ngithi mina ngobe ngithwasile ngabe ngenyama waye emanzini afike angeze isibonelo kwenzakalani bena singayazi ukuthi ukuthi hey mina mazibuko ngicabanga ukuthi ngisho nakudala akazi wathwasa emanzini akekho umuntu wathwasa emanzini akekho kuhamba nje kwesikhathi ukuthi umoya abantu bayawukhohla abasawuqondi umoya yebo ukulala uthonge abasakwazi ukuthi kuyini sebaxhumanisa lento ezihlangana yebo manje ugcina ukuthi uthwasa emanzini vele usho nelungelo vele kodwa ngokomoya impela ayikho lento le ayenzeki ukuthi kufana nasisikhwama yabona manje yebo sekukhona umuntu aphuphe athi momchazela iphupho kuthiwe unesikhwama expect kanjani ukuthi isikhwama kumele ukhiphe ipaper bag vele angeke enziwe vele manje yinto ngeke futhi uphume nobhek school bag lokweyikwama ngeke futhi uphume nabo Gucci ngeke uphume nabo Louis Vuitton khona mina esisakazi esikade singifonele kulabo abantu engibelapha singifonele sithi siphuphe siye emanzini masiye emanzini ephusheni masifika lapha nasiphuma nesikhwama segucci isikhwama segucci phuma nesikhwama segucci lesi sikhwama segucci lapha phakathi sinento esindayo esingayazi ukuthi iyi mayizoqala ethi uyasivula apha should bamfihlele lesipho lesi sa khona sasemanzini yebo esiyinto edurayo noma esongicebisa akunagushi la hayi kunaguthi lokho uhamba Holland iguthi ayithatha iguthi emanzini ubani bibeke ubani emanzini kodwa mase emanzini ufezela ukuthi wona ukhona ukhatha yebo ukuthi njengamanje sekwaba khona iguthi sekwaba khona iLouis Vuitton lezi zinto siphila ngazo uma uyithola esitoro zinjani ziyabiza okusho ukuthi wena lento yakho lapha emanzini njani yabiza manje yini kanti kahle lena uyoyikhipha ngenyama lapha emanzini inesindo la ukwazi ukuthwasa emanzini ngokwenyama kodwa ungakwazi ukuba nesikhwama samanzi ngokwenyama ungakwazi ukukhipha isikhwama samanzi ngokwenyama hayi bafethu kungadlalwa ngathi yonke lento ngisho ungaquleka ngisho ungenzani sonke siyakwazi ukuthi uyaphuma emoyeni usawuzila noma uyaphuma enyameni yini ke mazibuko ungabi khona umuntu uthi uthwase ezulwini yiyo nami into engiyibuza ukuthi omunye uthi uthwase phansi emgodini yebo noma phakathi etsheni ubuya khona ukuthwasa khona bonke umuntu uthwase emanzini yebo noma uthwase esidulini ngoba isiduli sinabantu bathi ngoba udlamini okwasiphupha isiduli ngena kusuphatha uthola abantu phakathi qedile uthwase esidulini nami ngeke ngathi ngilele ngelinye ilanga ukuyokhuphula amakhosi lo muntu ethu uyongiphamisela amakhosi ngabe empangeni eRichards Bay ngihamba ngaya khona athi uyongigeza uyongigeza amakhosi mangiphupha lapha nami ngiphupha intombazane ekhuluma ngaphansi kwesitini iBrixton lezi incane iBrixton lezi inama imbobo yiningi ngiphupha intombazane kunesitini siphezulu kwesiduli lapha kulezi imbobo kufaka u10 ukhuluma le ntombazane mangikhuluma nayo ngathi ikhuluma phakathi lapha kulesi sitini lesi ithi mina ngise-Thailand ngisababhiza ngani noma ibhizi ngokuthunga noma ibhizi ngani ithi ngisabhizi nokuthunga njengamanje kodwa ngizosheshisa ngiqede ngoba sekuzoqala isikhathi sempi kunempi ezayo kunempi njani ezayo esezoqala isikhathi sayo angithunge ngisheshise bese ngihamba ngisuka la ngoba kunempi ezayo ngibalekele lempi. Kodwa ngise-Thailand ukhuluma kulesi sitini
ejule. So manje kufanele ukuthi siyiqonde lento yokuthwasa kwabantu emanzini. Kufanele ukuthi wesiyiqonde lento yokuthwasa kwabantu emanzini. Uyakwazi ukuthi uthwase emanzini ngokwenyama uma uzoya. Into ke yenza ukuthi ngikhulume kanjalo ukuthi uyakwazi ukuthi uliphuphe ijazi lengwe, uyaliphupha ijazi lengwe epusheni bese uvuka uyolenza uyolithungisa bese uapply la yamanzi wabo epusheni kuphi emzimbeni wakho. Uzothi konke isorubethe ngene ngifuna ungakangishiya kakhulu. Uzothi omunye kungani ngoba sewuthwasile ngokomoya ungani mele ulithole manje. Nantsoko into. Hey. Uzosho kanjalo ngokuthi manje sithwasa ngomoya kungani then ke kule jazi mina iphini ngilithungise ngoba phela nithi sengilitholile ngomoya. Asiphinde sibuye lapha. Ngimphendule lapho ukuthi ungani sisho njalo. Yebo ufanele ukuthi ulithole ngokwendwango yalo njengoba ulibone kuphi emoyeni. Angithi emva kwalapho uzoxhumana nalomoya waloya umuntu okunikeni leliya jazi noma uzoxhumana nalesa spirit noma naloya moya owubone kuphi epusheni kuleli jazi. Kodwa uyokwazi ukuthi usebenzise amandla alo lingekho ulishiye eThekwini wena ula kodwa asebenza amandla lo kuba kuwe ngoba ulenze njani ulinikiwe wathwasa ngomoya wazothwasa ngani ngenyama. Injalo nje ingadi yiyo lento kule video yemthetho weshoba ngithi mina ngalinika ishoba mina nginalo kodwa ngiyakwazi ukusebenza ngaphandle kwalo. Uphule kanjani ngeke Uyayibona okutshengisa ukuthi yonke lento uyinikwa ngani ngomoya ayibisasebenza physical. Ende lento enkulu mangibheka uyiphupha ubonise wona nembala yamajazi namashoba ukuthi nawe umqondo wakho fanele uqale uqonde ufocus. Yebo sibona kanjani lento singayazi abanthi le jazi lihlale kuwe ukuthi unejazi elinje unembala amandla nje ophewa noma ungasayiphethi manje isixhumene nawe lento leyo umoya lento. Yebo shuthi yakhetha mawuphupha udla impande ngokomoya kufanele kuyidle kwenyama kodwa sengidlile emoyeni yini kumele ngiphile ngidle ngonyama ingani kufanele ukuthi uxhumane nalomoya wale yampande senguthintile mosemoyeni. Hayi awayifezi lento le angithi yonke into ufanele ukuthi uyenze emoyeni uphinde uyenze kuphi enyameni. If ukuthi wena ufanele ukuthi ngoba uyenzile emoyeni okusho ukuthi umphefumulo wakho asikho isidingo sokuthi uphile enyameni wena. Ekusho ukuthi uma ndiye emanzini ngokomoya futhi kumele ngingene emanzini ngokwenyama. Ngiyavuma. Kumele ungene ngokwenyama. Ngisho ukuthi ngibube ngiphansi kamanzi. Ekusho ukuthi kumele ngiyongena phansi kamanzi ngokwenyama. Ungena kanjani phansi kwamanzi? Usho ukuthi so kusho ukuthi ngiyakhetha ukuthi yephi ngisebenze yephi ngangisebenzeni. Hayi mana buya la hade. No ngizakuthola. Ya mana ngiyamuzwa ukuthi ufuna ukuthini. Mana ngibuzele umuntu mina uzobebukele la. Ozothi mina ngiphuphe phansi kamanzi. Kodwa manje nithi nini ijazi mangiliphuphe ngomoya kumele ngilithungise ibe khona ijazi. Okay. Uthi manje ngizibone ngiphansi kamanzi. Sithe thina akekho umuntu oyaphi ukwenyama phansi kamanzi. Yini singakhole futhi uzokwazi ukuphinda ephansi kwamanzi ukwenyama. Yebo hadebe ukhona umuntu oyaphansi kwamanzi ngani ngokwenyama ezobe ngena ngalendlela yami yenyama. Uhambe ngiphuphe ngiselenze ngingena emanzini. Sengizophuma la ngishone lenze ngiyongena emanzini. Uma ethi uphuphe ephansi kwamanzi ngiphuphe ngiselenze esizibeni ngingaphansi kwamanzi uzohamba ashone emanzini afike ngene phansi kwamanzi aphinda phume ahamba endlini bese bethi leyo nto le obuyoyenza lapha ifezekile ubuye nawo lo moya phansi kwani. Hayi ukuthi uzongena phansi komhlabathi ungene phansi kwamanzi uzoshaya phansi komhlabathi uthola umhlabathi owomileyo ini ayikho into enjalo. Awukwazi. Iyo lento engizama ukuzoyicacisa ukuthi uyakwazi ukuthwasa emanzini ngokuthi into uyiphuphe bese uyoyenza emanzini sekuphelele. Hayi ukuthi uhambe uyohlala phansi kwamanzi 7 months 3 years. Tu uhlala phansi kwamanzi awaziwa. Hayi ayikho into enjalo. Nje iBhayibheli yasho lithi okwenzakala ezulwini. Yebo. Okwenzakala emhlabeni. Yebo. Okwenzakala emoyeni kwenzakala enyameni. Yebo. Injalo nje. So umkhulu uma umpuphe egeza
usho ukuthi lento angayigcinanga yena enyameni Yebo. usemoyeni Iselemoyeni somele uyi-apply wena ngoba yena uwe noma wena uwembethe kuwe. Uyi-apply ngokwenyama. ufeze le Yebo. ngoba nokukhuluma into uyazi ukuthi into awunayo kodwa ufanele ukuyikhuluma uyifeze enyameni izwakala emoyeni. Kunabantu Hadebe abanikwe naso isageli. Anikwe naso isageli ephusheni ahamba yosifuna njengoba sithi. Asisebenzise ngendlela asisebenzisa ngayo noma indlela lokuzana. Kodwa ngelinye ilanga uthola ukuthi leso sageli leso wayenikwe simvikela 18. Lesageli lesi. Uthola ukuthi ngelinye ilanga usikhohliwe lesageli kodwa aphephe 18. Esikhohliwe sishiyela. Aphephe kuphi 18. Okusho ukuthi yonke lento wayenza emoyeni yebo. Wasesithola lesageli ukuxhumana nani? umoya wazo Qedile. Ngibuyela kulento besikhuluma ngayo yokugqoka lezi imbatho lezi namhlanje ezingapheli igcina umzimba. Ukuthi okunye sikuhlangana nokudlalwa ngabantu Yebo. ngoba into ohamba uyenza indlulise. Yebo iyedlula. Mina nginamajazi agcwele iwardrobe kodwa angiwasebenzisi sonke. Ufika isikhathi nje bangitshela ukuthi ijazi ongasalisebenzisela ukuthi hamba ulithathe ulisebenzise kunomoya ukuthi ozayo. Usondeze lo moya lo. Uyabona? Hayi ukuthi wonke lamajazi ngiyaqoqa. Ngaqoqa ngasebenzise nini? Ngoba kunamanye amajazi engangena ngawe esigabeni, engangidlula ngawe esigabeni. angasadingeki Yebo. kodwa manje bosebenza Ufana nalento ade ngisho uthi wena ngithi asiye kwanogqazi unqaba wena. Ngithi asambe siye empopomeni yasewiki. Wathi wena awuyi lapho ufuna ukuye Randburg. Ngithi mina ungakwazi ukuthi uthi complete grade 12 ufuna ukubuyela kwa grade 10. yini umoya wami ungavuma ukuthi ngicomplete grade 12 uma bengifuna ngiyeka nogxaza Iclass neclass uhlala uthukile ngithi kodwa ulundlule. Uthuke kodwa wendlule futhi. Yebo. Uzothola ukuthi kulesi sigaba okuso akudingi ukuthi uye Randburg. Yeah. Lesi sigaba okuso. Uzothi base Randburg labo abantu bangaphakama bakuthulele bakubuka. Babona ukuthi lo uyadlala. Engakayi lapho esifuna ukuthi aye khona akakaze sikaze ukuvela thina kubo. Ngoba kunento osukuphathele yona enkulu okufanele ukuthi ivele mawubuya lapho. Ngitho yebo. Ikhona kuwe kodwa manje ikhona ngokukamoya. Kodwa manje ayikayi apply insebenzo zayo kuwe. ngoba kaxhumana nomoya wami Yebo. Ingakho ngithi mina laba abantu abathwasa emanzini kungani bezothwasiswa abantu ngesiko basemanzini. Uthwasa kanjani emanzini? Uzokhishwa umuntu ongayazi ingilozi yamanzi ngoba phela lezi zinto zasemanzini mele yinke nomuntu wasemanzini. Uzokwazi kanjani ukuthi okuapply enyameni kuphi? Okuapply emoyeni kuphi? Ngoba phela wena njengoba ungene lapha ukhuluma ngezinto oyibone ngokuka moya lezi izenyama mawukuthi uphumile enyameni wangena emanzini lapha njengobusho lezi zenyama uzobuya uyikhohliwe uzazi kanjani? Uyabona nje mina ngikuchazele ngiqala lolu hambo lwami ngahamba ngayi empopomeni yase-Adams ngingayazi ngizoya khona kwaduma izulu laduma from ngo10 laqeda ngo1 lathi maliqeda ngo1 mangiphuma phandle unyezi noma inyanga imuni ifull moon ikhanye ngathi kusemini lelezulu ngizoya khona eAdams. Ngithe mangihamba ngiya khona eAdams saduka ngihamba nomuntu emani saduka sangena komunye umuzi ukuba ntwa sasingahambi ngohambo lukamoya babezothi sizothakatha babezothi sizigebeni wayengeke azaphume nokuphuma lo mnikazi wakho salokho nje eminyango wavela waphuma sambuza ukuthi kukuphi empopomeni yase-Adams wathi senifikile la nje ngenhla niduke kahle senifikile kula nje nesenifikile vele kubuka nje nithi izofika khona bekusebusika la cabanga ke okokuqala nje izulu liduma nini ebusika lina nini ebusika okay ke sathi ke masamba siya lapha saphambana nabantu bebuya khona umnyama
saphambana abantu bebuya khona bathi hambani niyibonela phambili ukuthi lana yakhona kwenzakala sebemanzi kodwa bona siqhubeka sa masifika lapha nasifica ibandla inkonzo yaseZiyoni umfundisi uhlele eduze kwesiziba abafundiswa bahleli ngapha eceleni abanye bayifaka lapha ngezansi lokho kuyimpophomana kushuthi nalabo esihlangane nabo bangene kuphi lencane okay abanye bayifaka sathi masiqhamuka thina bekhanyisa amakhandlela babaleka besuka lapha kule mpophomo encane babuya okay siqhamuka sihamba sibathathu yimi umtimande umfowabo kaMtimande so yi3 ngizofaka bona bobabili sathi masifika nje safike saqala wavunguza umoya mawuvunguza umoya kwangathi kunento ekhuluma ethi khulekani khanyisa amakhandlela sakhuleka yathi lento seniqedile sabe siqede ngabe ngolahla phansi amakhandlela mangolahla phansi acima amakhandlela ngathi ngiphoseka phakathi lapha phakathi kunabantu engibabonayo bawuthula abantu emqondweni wami ngokwenyama abantu amaphara azokwenza azobutha imali ngingene mangena lapha umuntu awungeni unganekeleli bese iphenduka lezi ithinzela zithi zivela kangaka emanzini ziphenduke eyodwa empophomeni ngezansi eyodwa kwengenhle impophomo esisona anima ngiqala nginikela kanje lo ngezansi wayimukela imali ngqi wayibamba nganikela ngathi nginikela kulo ngenhle wayimukela imali kwaphelela emqondweni wami ukuthi yini le amaphara yaphelela umqondo manje ukuthi amaphara la okay bada kwanginikele phakathi kwabo mangithi ngingena phakathi kwabo bavele bahlangana phakathi ababantu bashona phansi bavuka bavela kangaka base ngiya ngacela mangithi ngiyawashaya amanzi ngathi lokho kungenhla kwabaleka kwangena phansi emanzini ngangakubona ukuthi kuphelela kwasala lokho kunye ugodo ngaya kwahlehla kwaze kwangena phansi komgede ngagibela phezulu etsheni ngangena empophomeni ngakhuleka manje mangikhuleka ngizwe umuntu ongathi uyaqhuma lapha ngaphakathi mina ongathi uyaqhuma ngathi kunomuntu la endlebeni zami othi khuleka kakhulu laba abantu abangaphandle sebephethe amafoni bakhanyise ngamafoni bayashutha laba abangaphandle abanye bashaya igroup ngendlela ongayazi umoya wakhuphuka ngenye indlela bayahuba manje laba abantu baphethe amakhandlela bakhanyise ngamakhandlela bafuna ukubona ukuthi yini lezo kwenzeka lapha phakathi sekusale mina esizibeni nalomuntu usoyithuka wahlehloza ongena phansi komgede ngakhuleka ngakhuleka mangada lapho kwangathi kunomuntu futhi othi usuqedile thatha abantu ofike nabo bafaka ngabe ngenza njalo futhi ngabe ngiphuma ngabathatha ngabadonsa ngabafaka phakathi ngabafaka ngaqeda tema ngiqeda nje masiphuma ngaphandle kwaqala kwathi inkwe abasekho lapho abasekho mina mqondo noma ngiyibuza hayi masisuka lapha siyahamba ngibona abantu bajika nathi bonke lona leli bandla bajika nathi bonke bathi sayihambela thina mangifika emotweni kwafika isithobo esincane sathi le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  ngalala sathi obani labo bafica lapha emanzini bathi mina angazi walo muntu akusiba abantu labantu bafica lapha emanzini akusiba abantu labo bafica lapha emanzini ngithi mina wathi akusiba abantu labo bafica lapha emanzini ngithuka ngapapa ngabuza umtimani bashone labo abantu bebekade belapha emanzini uthi yena hey angibazi singene lapha nabantu ngisesingababoni lo munye ungene phansi komgede omunye ushone phansi emanzini angibazi ukuthi benze njani ilithe kaza lapho ngicabanga kanjalo nami hayi mayiqeda ke lo muntu mangifike endlini nje ngithi ngiyalala mangilala athi lo muntu bekungabantu bamanzi labantu uncane lokho sakubonile wena usazobona okukhulu kanti ngalezo insuku lezo kuzofika isibonakaliso esithi hambani niye kwanoqhaza niyohlambulula kwanoqhaza kufika isibonakaliso esithi hambani kwanoqhaza niyohlambulula kwanoqhaza bese ngihambileke impophoma lapha
kodwa wasekusele yona le yasehawiki Mm. wasekusele yona zonke impopho makase ngihambile wasekusele yona ngihamba umzinyathi mina umzinyathi ngawutshengiswa ngihamba umzinyathi ngihamba ishongweni sayilanda ngomoya naye sifika kungakahamba abantu kuseyindlela kusaphunywa kule thanele ngenhla yayinomgodi lapha nendawo kwakuhlale kumamanzi khona ithanele ngenhla le yestimela hayi wafika isibonakaliso sathi uzobona okukhulu kuphi la sahamba sakonoqhaza ngathi mangilele nje ngavuka ngabatshena ngathi hayi sesibuya phakathi ngibonile sibuye sesimanzi sesijika sesibuyele emuva angibonanga singeke ngibonile sesibuya phakathi nangempela sathi masifika safika lina izulu cabanga ukuthi uma uzoya endaweni eyimpopoma engakayana uya izulu lina angeke igcwalele lempopoma kungenzakala lini izulu ishaye imvula iduma safike sahlanza ngendlela esihlanza ngayo lo mama ke wakwami uyaboniswa wavele wangitshela ukuthi hayi ngibona ukuthi nokuthi lapha kuthiwe asambeni siyokwenza ukuthi ngoba ukhona esingakwenzanga masifika la hayi ngempela sathi masibuyela sesibuyela nomunye umama ngiyofaka yena sasibuyela nabanye abantu engangibasebenza ngaleso sikhathi ngiyofaka bona sathi sifaka abantu ababili sifaka nje abantu ababili ngiphakathi esizibeni babona nje ngento engathi iphakama lapha eyithayi yathi guqu yashona phambi yavela phansi nendawo ethi guqu yasithe hawo yini le hayi ngikhuleke kakhulu ithi ngilozi lona namba naye uzwana nomuntu onelwana lento phakama laphana isenganenzakalisi oyibokuthi ngaqalaza emuva abantu bonke bamile abayibona lento engiyibona hayi ngiqhubeka ngikhuleka ngingedwa phakathi ngabona ngathi kwehlisa ezulwini ezintathu ezinde zehlisa efo zafike zawona phambi kwami zathi khili wathi lo muntu uqhubeka usebenza ngaqhubeka ngasebenza ngathi mangibuyele endlini ngithi ngiyalala alukho uhlobo lwesilwane samanzi engalibonanga baze ngabona umuntu onomsila ekhuphuka ngempopoma eyenza intaba eyibamba nje enyuka wathi mayifika phezulu lathi izwi alukho uhlobo loyithunywa olungekho la lene impopoma yamakhosi kwabe kuphelele ngithuka ngempopoma so manje mina ngifuna ukuqonda ukuthi umuntu othi uhambile nenyama wayemanzini ufike wabonana ngoba thina imfihlo zasemanzini siyazazi sizembathisiwe okunye mkhulu ngifuna ukubuza wona labantu bona abathi impande abayithengi bona bayithola emanzini ngamasaka hayi isho ukuthini lento le ngoba ihlahla sazi ukuthi iliswa ilanga ngaphandle yenza kanjani lento le kuyafana nakho ukuthwasa into eneyihlahla phansi ulwandle luneyihlahla phansi ngoba ulwandle luyilanga luyizulu ulwandle into eneyihlahla phansi iziba inako zineyihlahla emaceleni izihlahla zamanzi yebo bona bayithenga impande bayithola phi emanzini ngoba ikhona la emaceleni mabe ngasho njalo kodwa phakathi lapha ezibeni ayikho impande ongathi ungayithola ngapha ayikho khohlwa ungayiphathisa nje ngekhanda athi uyongena ngesaka lapha uyokhipha impande othi ke mkhulu ufika kuwe uthi uphuphile ebona lapha ngaphansi amasaka imithi eboniswa hayi uboniswe ikhwama zasemanzini yebo okufanele ukuthi ayoyiphakamisa mhlawumbe ayihlambulule ngokwempande noma ubonisa ukuthi uzosebenzisa impande zasemanzini ukulapha abantu yebo uyosebenza nangempande yasemanzini nakho ngathi siyasebenza ngempande yasemanzini kodwa sikaze saphushisa amasaka amanzini hayi ngaze ngiphupha amasaka amanzini ziningi izinto siyibona lapha amanzini hayi mkhulu abantu abaphupha inktonfish zonke lezi zinto lezi
untomfishi inyamba inyoka untomfishi uhamba nomuntu ozalwe mbethe kahle kahle untomfishi uhamba nomuntu ozalwe mbethe untomfishi yinono intombazane eyedlulayo mimoya intombazane eyedlulayo isencane ngenzeka ukuthi yaphuphuma kodwa eyayinesipho sasemanzini yebo sasemanzini hayi ukuthi uvele nje noma yimuphi umuntu odlulayo noma yipi ingane ephuphumayo uyabona uthola ukuthi yedlula mayedlula kwazalwa wena thola ukuthi kwazalwa wena ukwenzeke futhi uthola ukuthi intombazane uliwele wena yaphuphuma lena noma waphuphuma lo nomunye umuntu ongasemanzini ngoba unesipho nje yebo nayo unesipho nayo ilabo bantu beyinhlanhla labo ngoba untomfishi uyakwazi ukuthi uvele kumuntu ongeke asebenza abantu shuta wakusumuntu oyaphumela emhlabeni yebo akaphelele angazi mina ukuthi ngezwe kanjani uyabona nje mawuyibeka kanjalo akaphelele lo muntu ukuba umuntu uyisidalwa sakuphi sasemanzini uvela kangaka njengani njengespam ispam sidla ikhanda nomsiki yebo siyinono futhi so ngoba simhlopha sinacashaza lo legazi singasho ukuthi igazi limhlophe ngoba likwazi ukudala umuntu lithi malihlangana neqanda kudaleka ihlule libomvu okukutshena ukuthi ziyaphihlizana lezi zinto njengeyimoto mayicollide zenzile okuzana iaccident ishazi nalento kube kanjalo uphuma umlilo nalento ke kanjalo so manje ozophupha ilokuzana nontomfishi mawuphupha inkanyamba ke uphupha isidalwa sezulu ngoba inkanyamba kahle kahle bakhuluma ngedragon bakhuluma ngenyoka yomlilo angazi ukuthi lene yapi inkanyamba yini bese kubuya kuzothiwa ishimshane zomoya lo moya ubona uthi izangazi leziyana zasemoyeni lo moya nje ubona uthi ayikho indoda esishimshane indoda esishimshane hayi enjani indoda esishimshane zomoya Angindo yayuzwe abathi intombi ngishikilele laba bakudala babeqomisa kudala bathi intombi ayingishikilele ingivezela izinqa uwe wayibona indoda ishikila wena hayi izoveza amaplango lana ethu la akona phela amadoda namhlanje asiyakwazi ukushikila ngithi manje singabafazi abangamajongo umfazi oyijongo ya mkhulu uthini ke ngicanga ukuthi ebantwini njengokuthi umuntu uzothi uphuphe kuthiwe wena uzoyothwa semanzini noma umunye umuntu uzothiwa wena sikufuna la emanzini for 7 days abantu abazophupha into kanjalo kusukela manje ngoba uthi akukuthiwa semanzini njengamanje abantu abaphupha into efana naleyo umuntu ozoya emanzini vele for 7 days ukuthi uya kanjani kuyosho bona abantu bakhe ukuthi uya kanjani insuku ilandelana yebo ngenze ukuthi uye insuku ilandelana ngenze ukuthi uya insuku zihlukene kodwa kanaki yena ukuthi seku 7 days la sesiyaqhuma lesithuli noma yasiyavela lenhlanhla abebethi akayiyele phi for 7 days yebo utolunda wabonanga yena uyile namhlanje wajampisa waphinde waye lento yalokhu imbiza emanzini ngiyohlambulula kuze kube nini hayi bamazibuko ngathi nawe usudlala ngami ngiyohlambulula kuze emanzini nje ku7 eya nje ku7 okugcina ithi gxobo lento ithi bhobo lento abanye bavele kuthiwa wena uyohamba unyaka wonke emanzini athola umuntu ongenawo amandla amanzi amuse emanzini afika buye ngasamthini emanzini angazi ukuthi buyena athi umuntu sengambe inyanga zonke zingise emanzini
wena umuphi umehluko ozowenza mazibuko kuNkulunkulu kanti wayibekele ukuthi uyoqhunyisela ubani yini usuku lokugcina ayolithola lokhu emanzini uyolithola kubani kimi mayifika lapha kimi kade hamba laba bemsiza nabo kodwa angaliboni usizo lwabo ngoba bayenjani laba bantu abayiphiwe lento yena uya emanzini ngoba umuntu wamanzi nje engazi ukuthi kukhona abuya nayo Ngafakwe lapha ilabantu bakhe silike Mozambique vele. Yebo, bazonjiswa umuntu ongenawo amandla. Kodwa ikhona okuyena ngoba abantu Yebo, ngoba abantu bakho bayabona ukuthi uyabezwa. Ukuthi wena umuntu wasemanzini. Inkinga awukwazi ukuthi ungayigeza ubuso izandla zinodaka. Uyadinga umuntu ozokwenza ozokugeza nozokuchathulisa. Ingakho nje ngelinye ilanga ngifuna ukuthi kwesikhulume ngalabo abantu abathi bangama self initiator. Ngiyabafuna labo bantu abathi ithonga lethwasisela bona. Ngiyabafuna labo bantu. Ngoba ithonga alikwazi ukuthi likutshela imfihlo yalo usazoyitshela omunye umuntu. Ithonga alikwazi ukutshela imfihlo yalo usazoyitshela omunye umuntu. Sephelele. Okusho ukuthi i-self initiator umuntu osehlanjululwe waqeda, osethwasiswa yini? Ithonga la. Kodwa usizwe ubani? Kulo muntu amsizayo. Yebo. Oh, leso sigaba sesidlulile. Yebo. Sesidlulile uhambile wayongigeza. Ukuthi ungigeze kangaki? Lathini ithonga lami? Manje abantu hey thina singama self initiator kodwa lo muntu usahlulwa ukwazi iphupho ukuthi umuphu ubhekele ukuthi lisho usahlulwa ukwazi uphinde ubuye uza kumazibuko ukuthi ngicela ukuthi ungihlaziyele nalo iphupho yebo uyaboniswa yena uyatshela izinto uyembulelwa ebulawa ngabazali khondlo ebulawa abazali kanjani uthola ukuthi ithongo uyalihlaziya pho uyi self initiator kanjani ezophinda ezohlaziyelwa yimi Mina ibonile hey angithi ithongo lethu sisele mele limtshele into liphinde futhi akwazi ukuyibona ukuthi isho ukuthini limhlaziyele lo hayi ukuthi ubulawa abazali ngisho ungabulawa ugobela mawu self initiator okusho ukuthi zonke izinto uzenzela wena ngokwakho awudinge ama group awudinge umuntu ozokucacisela nozokucathulisa nathi lethi ithonga lalithwa sisela lona emva kokuthi sihlanjululwe mina ngahlanjulelwa idlozi uqobo lwamanzi ngahlanjululwa lonto liqedile ukuhlanjululwa ngaqhubeka nembono ashi ithonga lami ukuthi lo muntu oye kuye uyimoshela wayilungisa la kwaba kanje ngahamba futhi ngoba lo muntu wayengenazi ithunywa wayesebenza ngemithi ejulileyo 1 namakhamba amnyama namakhambi ike amanye nje aright lo yamuntu wahluleka ukuqhumisa isithuba ngahamba ngabekelwa ushisa naye wafika ngifaka emanzini saqhuma isithunywa sasebenza wabuya wathi impanda ayike emzimbeni wakho hamba uyoyidla kubani bebona angisiyi self initiator la ngoba zonke izinto angikwazi ukuzenzela ngiyazenzelwa bese liyasho ithonga ukuthi uright noma wrong uyabona akekho umuntu ozoqhameza ukuthi uyi self initiator hayi masudlala ngathi uma ungena ema groupini 1 2 ufonela abantu ubabuza amaphupho yini ngokutshela ithonga lakho uhambe likutshela ukuthi uphupheni njengophuphe lokhu nje ngisho ukuthi yenza ukuthi ngoba phela uyi self Initiate. phelele so yilo lokutshela ukuthi hayi sewu right ngo ilona lokutshela ukuthi uright uhade bayi usehambile wagcina la akusafanele akasenawo amandla okweqela ngale sekufanele umgozi manje uzokunika impande hayi umgozi akasafuneki manje sekufuneka udlameni uzokunika into ozokuchatha kunezinto emzimbeni wakho eziyizifo eyidinga ukuthi zikhishwe ithola umuntu ozolokuzana futhi ke laba bantu abathi bangama self initiator akakwazi ukuthi akabe yi self initiator ngoba umuntu ophiwa amandla okuthi ithonga
lizikhulumele kuye lizenzele into yalo kuye umuntu ohanjiswa abantu abaningi behlukahlukene belapha igulo ngokwehluka emzimbeni wakhe ehamba funda ukuthize ehamba egezwa ehamba lokuzana Kodwa mina nje ngagezwa akuningabi ngihamba ngigezwa kodwa khondlo ophiwe ukufundisa umfundisa kanjalo ngoba le into kumele iphume kuye umfundisi kumele iphume kuye kodwa kunezinto ezivimbayo ukuthi iphume yini angavele ethezalwa ebeqala efundisa abantu ngoba uphiwe ukufundisa yena eshilibele kulungiselo lo khona izinto ekumele ilungiswe kuwe eyidinga mina eyidinga umgozi eyidinga ubani ukuthi akwazi ukuyisusa yebo ukuze lethi ihlalo bahle yeah mina nje ngelapha abantu ngiyafundisa manje ngithisha ngomoya ngifundisa ngomoya angizalwanga nginje yebo ngizalwa nginje emfihlweni lokho bengakwazi ngami mina enguqabuka ngiyaqabuka lokho ngami mina bebona nabantu abafunde nami abangazi nje bawutshela ukuthi hayi akusuye lona esimaziyo thina esimaziyo ilothi kodwa kunomuntu osuka esontweni inkonzo avula inkonzo yakhe efana ukuthi bethwasa lapho hayi yabona manje mawuzongitshela ngenkonzo inkonzo ayikho inkonzo ayikho mawuzongitshela ngenkonzo laba abantu bayaganga ufike uMazibuko avula ibandla abe nesithwalo sakhe imfihlo yaziwe yiSolomoya ngithi Mazibuko lo yaziwe yiSolomoya imfihlo yakhe ukuthi ayike wahamba waye eNamibia wafika wanikwa umuntu kwathiwa akathatha ikhanda lengane aliqhubela nawe mawusuphuma la ushone eNamibia uyokwenza njalo uvule lakhe ibandla ufuna ukuyolanda isithwalo esingaphezulu kwalesi lokuzana manje amabandla akwesimeni kancane amabandla azosilimaza emqondweni ngoba umuntu uzovula ibandla uzovula ibandla sikhonze lapho sibone indlela noma istrategy zokukwazi ukuba nebandla noma imikhuba noma izinto ezikwazi ukuthi ikhande ibandla bese sifunda lapho thina bese sihamba soyivulela ngokwethu yilento eyenziwa belungu umlungu amabhizinisi abelungu abanawo bawathathe emqondweni womuntu omnyama bawathathe umuntu omnyama base besebenzisa ipower bacindezela wena i-idea iqhamuka nawe umuntu omnyama ukuthi hayi akwenzeke kanje bakhanda imijofo nje bakhanda amaphilisi bawakhanda umuntu omnyama abatshela ukuthi ihlahla esukuthi mawuhlanganisa isihlahla esukuthi nesukuthi sikhipha ukuthi noma isihlahla esukuthi senze ukuthi base bethatha abantu bagaxa ichemical phakathi bakubeka lapha benzela ukuthi ungasheshe kubona kungamosheki Angento yibona uyazi lento ifana nani ifana nokuthi kunezinto ezenzeka ngamasizini ukuthi ngesizini ukuthi kulo 3 months senza ukuthi kulo 3 months senza ukuthi sek expire kulo 3 months senza ukuthi sek expire iyo ke lento yemijofo nelokuzana nalokuhle sikudlala wena isikhathi samagwafa kodwa wona udla amapentshisi cha ngikhuluma iqiniso full of camera ngeke ngibuza mningi ngeke esiqede yabona nje mawukhuluma nje mawubuza mningi ibe video yakho isithunywa samabandla elishalo nosamba ne hayi topic engilanga hayi mnganami injalo nje kufanele ukuthi uyazi ukuthi hayi lento ihamba ngegaba zakhe Mazibuko sithina abantu abathi bebahambe nebandla bangene emanzini umuntu okhona wathi kunyamalala imzuzwana nje into sinokuzizwa lezi zinto bathi umuntu okhona aqabiwe umoya nje semoya wakho usuyasebenza ukuthi bamfake lapho nje kuyenza hambe nje 2 minutes noma angazi banokukhuluma lento abasikhuluma asiyazi sibone nje asikazi sizibona abuye futhi manzi abuye kuyenza noma sanifaka akasekho lo muntu
I don't know uzizwe bathi bamfakile wahamba wathi mayehamba wabuya after ama-hour mhlambe 15 minutes 10 minutes abone sebemcinga yiyo phela leyo nto leyo ngisho nje ukuthi lo muntu lona uthola ukuthi kade efunwe emanzini kade bemtshengisa amanzi kodwa uthola ukuthi akalokuzana noma baqala ukumtshengisa ingane engaqondi enga-understand mayethi thathwa umuntu kanti lengilozi ibisifuna ukusebenza ngaleso sikhathi avele athathwe yibandla ahambe nayo noma athathwe yimi ngidibane naye la endleleni noma ngimfice lapha ehlele eduze kwamanzi uhleli nje umuntu uyihambelayo baningi abantu engibasiza mina abanye ngibelaphe ngimfice ihlalele nje phambi kwamanzi uthi ngiphuphe kuthiwa ngize eduze emanzini ngafika ngazohlala la uhamba nobani hayi ngihamba mina ngufaka hayi ungangifaka hayi kodwa ngesaba ungangifaka ngithi hey phakathi ngimthathe ngimfake phakathi apho umuntu izinto zakhe ezivuleke uma ngalo ukuthi kanjani lo muntu akangikhokhele naye futhi ubengalindele ukuthi angadibana nomuntu omazi angimazi nokumazi ngimfake emanzini baningi kakhulu baningi kakhulu amanzi awakwazi ukuphatha impande engcolile ne amanzi futhi awaphatha impande enhlanhla lezihlahla zakhona amanzi ayephatha phela impande engcolile angena amanzi anodaka na udaka ngcolile anginayo impande oyikho emanzini uyayigeza ngawo futhi la amanzi bese uyayisebenzisa awuyisebenzisi izinodaka la hayi uhlanza phela libulale amanzi kubili umoya iphile emanzini oya ngavuma ulwandle igagasi liyabulala kakhulu liyakhafula nje igagasi liyakhafula liyadudula liyahlanza kubili nje ukuthi abantu kwimfihlo amanzi abayazi vele bazi ukuthi angazi imfihlo amanzi bathi angazi ukuthi bathi imfihlo amanzi hayi asibambeni bafowethu sibambe awuzibambeni injalo nje kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngale